Yes, bakunzi ba Narada TV turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye kuri Narada TV ndetse n'imiryango yanyu. Uyu ni Lamia, umukobwa wanje wa kabiri. Jewe ndi nyuma ya kamera nitwa Bishop Buhungu Abeli. Imbere ya kamera hari umukobwa wanje witwa Uwineza Lamia. Uwineza Lamia, muraho neza? Turashima Yesu. Makuru yawe? Umeze neza? Yes, Lamia rero agiye kutubwira icyo Imana yamushize ku mutima. Dukeneye kumva nk'umukobwa wa Pastor Abeli. Twumve neza ko azi ijambo ry'Imana, twumve ko yatojwe kuvuga Imana. Yes, niki Imana yagushize ku mutima uyu munsi? Urabanza usenge umwanya muto hanyuma utubwirize ijambo ry'Imana. Ni karibu. Mwami Imana, uri Imana nziza, uri Imana ihambaye, uri Imana y'icubahiro, uragororotse kibe kizima, uri Imana ivuga bikaba, ategeka bigakomera, urinda ijambo ryawe. Asante Mwami Yesu. Imana, uri Imana ikora, uri Imana nyamana, turakuzi, twashiriye mu bihe bikomeye, ugenda utwigaragariza nk'Imana. Mana ndakwinginze udushoboze, Mana nasame wivugire. Mwami Imana ndakwinginze ushoboze buri muntu wese aza gukurikirana kino kiganiro, umuhe gutahura. Mwami Imana uduhe gutahura na rino jambo ryawe. Mwami Imana ukomeze nuza gukomeza mbaza, Mwami Imana nkoresha ibiganiro, ndakwinginze kibe kizima, udushoboze muri byose na hose. Senze muri make ko nzi ko byinshi biduhera ubuntu n'imbabazi zawe, mu izina ryawe gira Yesu, amen. Urakoze cyane. Yes, bakunzi ba Narada TV, murumva yuko azi gusenga neza. Okay, noneho ndashaka wongere umanure rineti uzambare cyangwa uzikuremwo burundu, kubera yuko wowe uri umukobwa wa pasiteri, siko bimeze? Iyo wambaye rineti gutyo uba ugaragara nk'umusitari. Uzambare cyangwa se uzihorere. Yes, bakunzi ba Narada TV, rero uyu ni umukobwa wa Pastor Abeli. Tuba tugerageza kumutoza nk'umukristo, kubera yuko nigeze nasoma ijambo ry'Imana ryambwiye ngo toza indero umwana azarinda akurana akarinda asaza atarayivamo. So Lamia, Uwineza, ngaho turaguhaye umwanya wigishe ijambo ry'Imana. Ni karibu. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana 1:12. Yego, Yohana 1:12. Uraza kongera volume, wongera ijwi, uvuge nyene ushize amanga, sibyo? Yohana 1:12 twagiye. Yohana 1:12 havuga ngo icakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Mbega ijambo. Ntangiye gufashwa n'ukuri kw'Imana. Icakora abamwemeye bose, haleluya, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yes, bravo. Haleluya. Yes, uzaba pasiteri kazi. Imana iguha umugisha. Ngaho komerezaho. Ijambo ry'Imana avuga ati abamwizeye bose canke abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nko kuvuga ati uwizeye wese ijambo ry'Imana akamwakira akamwemera, yuko yamuhaye gucika umwana w'Imana. Ariko ukiri mu vyaha, muri Abaroma 6:23 haratubwira 6:23 haratubwira ati ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonekerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Rero ukiri mu vyaha uzahembwa urupfu, ariko waramwakiriye ukabireka ibyaha, uhabwa ububasha bwo kwitwa, pana bwo gucika mu kinyarwanda ni ikindi kintu wagira ngo ni ugucikamwo kabiri. No kwitwa, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yes, ikinyarwanda muzakimenya. Bakunzi ba Narada TV, murabizi yuko baje mu Rwanda vuba. Aba ni abana ba Bishop Abeli. Bari barabuze ukuntu baza kubera ko imipaka yagumye ifunze, babura inzira, ariko nkomeza gusenga Imana
mu bubasha bwayo byarakunze baraza kandi imipaka itarafungurwa. Rero iyo wizeye Imana cyangwa se warakoreye Imana nta kintu na kimwe wabura, icyo wasaba Imana cyose irakiguha. Baraje kandi imipaka ifunze, ndetse ntabwo yaje wenyine, baje ari benshi. Byari kuba byiza tubwiye n'abandi bakaza kumwegera, hanyuma mukababona bose, ariko uyu ni Lamia umukobwa wa kabiri. Hari uwa mbere, hari n'uwa kabiri, hari n'uwa gatatu. Reka mbabwire ko ari abakobwa batatu n'umuhungu umwe. Rero wakomerezaho nta kibazo. Yego, Imana yaduhaye ububasha cyangwa ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kwitwa cyangwa guhinduka abana b'Imana, guhinduka abana b'Imana kuko twizeye izina ryiwe. Mu gihe uvuye mu byaha ukizera Yesu, ugakurikira amabwirizwa y'Imana, ukava mu byaha ukizera, ukatura. Amabwiriza mu Kinyarwanda ni amategeko, amategeko y'Imana. Ese ubundi nkubaze Lamia, nubwo nguciye mu ijambo wihangane, rero bigaragara ko mukimara kubura nyogokuru wanyu wari warabasigaranye kubera mama wanyu yitabye Imana, yego, bigaragara ko mutari mumeze neza cyane, kubera yuko ubu mu minsi mikeya gusa turi kumwe cyangwa se munsanze mu Rwanda, ubu ngubu uzi ko umaze kugarura umubiri wawe wari waravukanye, uzi yuko ubu ufite inzobe nk'iyangera, kuri kamera ugaragara uri umuzungu, uri umuzungu nka papa wawe. Ubu ngubu ngira ngo abakubonye mbere n'abari bukubone ubu baraza kubona itandukaniro. Umeze neza cyane, usa neza, yes, ufite ishusho ryiza cyane. Ubu ngubu noneho biragaragara ko ari njye wakubyaye neza kabisa. Yes, of course. Noneho ngaho komeza tubwire Imana. Oya, byose ni kubw'Imana, byose nuko papa wanje asenga Imana kandi yihebeye Imana mu ncamake. Yego, byose kuba tukiriho tubikeza papa wanje ari wewe wemeye ukagororokera Imana. mu mwanya no saha tukaba tukiriho, Imana ikabidufumbatiye cyangwa ikabidufashe. Ubwo ngubwo rero kuba tukiriho ubwo ni urukundo rw'Imana. Kuba tukiriho, Imana yagize ibyo ikora bidasanzwe. Imana ntihabwe icubahiro cyane. Muri Yohana 3:16 haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Amen. Haleluya. Naho kubwo twamwizeye tukamwakira, Imana yaduhaye gucika abana bayo. Ijambo riguma rigaruka rya rindi nyene, kubwo twamwizeye tukamukunda, tugakurikira Imana, tukayikunda, tukanayizera. Ubwo rero Imana yaduhaye gucika abana bayo. Kuba tukiriho ni urukundo rw'Imana. Yaduhaye kwitwa abana bayo, pana gucika. Yaduhaye kwitwa abana bayo. Ubwo kuba tukiriho ni urukundo rw'Imana. Kuba twarabonanye kandi twumva twishimye uku nguku ni urukundo rw'Imana. Ibyo byose Imana ntihabwe icubahiro, yumve ko tubishimiye. Haleluya. Ngaho ongera ushyiremo za rinete turebe noneho, ndebe neza ukuntu ubu ngubu umeze, uhita umera. Yes. Umuzungu kabisa. Aha, Lamia, ngewe nka papa wanyu kandi usenga, ndabakiranukira, nta kibazo dufitanye, ntacyo mwabuze, ntacyo mumburana, bimeze bite? Mu ncamake, wewe nka papa wacu, nukuri ibyo dukeneye nk'abana, ibyo ushoboye urabidukorera. Ndagerageza. Uragerageza. Nukuri ntacyo tukuburana, icyo dukeneye ugifite urakiduha. Muri make ntacyo nshinja, ndi umukozi w'Imana. Ntacyo numva nagushinja pe. Ngaho ubwira abakunzi ba Narada TV, abantu bagukurikiye, isi yose iragukurikiye, ngaho babwire. Bishop Abeli, nta kibazo, ubona ari umukozi w'Imana iyo witegereje? Iyo nitegereje nkareba, nukuri mbona atacu ndagushinja, mbona uri umukozi w'Imana, kuko
ukorera imana ijoro n'umutaga, ukorera imana kuva kera, kuva ndi umwana muto nakubona ukorera imana. N'igihe wagerageza kwanka ivy'Imana ikubwiye yaguha ibihano, yego ukavyimba amaguru ukagirane, ariko ubu ngubu mbona ukiranukira imana nk'uko bikwiye. yahita impana ikampa igihano mu gihe ntumye sinemere. Yego. Yarantumye nanga kwanga imvuna amaguru n'amaboko, mara amezi 6 ndyamye ku buriri nubitsinda amaguru akarara mwibase yuzuye amazi. Ariko wowe wari umwana muto, ibyo bintu uracyabyibuka? Ndacabyibuka gose, Yibaze. barabagukanda amaguru. Mama wawe akiriho yararagukanda amaguru. karara ahindura amazi mwibase. Narinzi ko ibyo bintu wari umwana muto utabasha kuba ubyibuka. Ndavyibuka, ndibuka nk'ukungene wahanurira amazi mu gatunguru, wahanurira ibintu byinshi bikagenda biba. Nukuri Imana iguhezagire kuko ubuza wumva ijwi ryayo, utasubiye kandi kuza uvyanka nka mbere. Yego. Abantu ndi kubwira yuko Uburundi bugiye kubura perezida wabwo nk'uko n'ubundi nabihanuye n'ubwa mbere bukamubura, wenda bashidikanya batemera ibyo papa wawe avuga, niki wababwira? Ico nababwira ati nukuri muze mureka gupinga, kuko mu ncamake uko navuga urakaye n'Imana ibirakaye. Yego. Mu ncamake uko navuga ati uko wagiye ubibona mbega. Uko nagiye mbibona, ico uvuze kiraba kirasohora. Yes, bakunzi ba Narada TV rero ngira ngo muri kubyumva, uyu ni umwana mutoya, ni umukobwa wanje wa kabiri. Lamia, ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 18. Ufite imyaka 18? Yego. Yes, of course, ari kwiga mu wa 4 segonderi. Rero bakunzi ba Narada TV nkuko twagiye tubabwira, murabizi yuko turi mu gihugu kitari icyacu, bitoroshe ubuzima rwose. Mwagerageza mukamufasha kugira ngo akomeze kwiga. Nanje ntabwo biba binyoroheye cyane yuko mubizi yuko nta wundi murimo nkora uretse ivuga butumwa. So rero ngira ngo nkuko musanzwe mubizi, ni Bishop Abeli ndi nyuma ya kamera, imbere ya kamera hari Uwineza Lamia. Hanyuma Lamia, kuba uyu munsi musa nkaho munsigaranye ngenyene, mama wanyu yaritahiye, sibyo? Yego. Ubyakira gute iyo turi kumwe gutya mama wanyu atakiriho? Niki wabivugaho? Ikintu nabivugaho, kuba mama wacu atakiriho n'ubundi ntaco twabihinduraho. Yego. Kuba atakiriho nta kintu twabihinduraho, ariko kuba adahari, wowe urahari, ukugira mu kibanza ca mama. Yego. Ukatugira mu kibanza ca papa. Ntaco twumva ubu tudafite, kuba tugufite. Yo, urakoze cyane. None se Lami, muri make ni inkuru ntabwo ari byiza, ni ibintu bibabaje, ariko nyene reka nkubwire ngo nimwihangana cyangwa se nimukorera Imana neza, yego mama wanyu muzongera kumubona, kuko abo twabuze bose Lami, sibyo? Mu gihe bapfuye bizeye tuzabasanga mu ijuru, kandi tuzongera kubabona, ndetse Bibiliya iremeza ko tuzamenyana. Yego. Urumva wizeye ko uzongera kumubona mama wawe? Yego, ndabyizeye, ariko sinibaza ko ari vuba. Uhise ubabara. Ntabwo twavuga ngo ni vuba cyangwa ni kare, sibyo? Reka murumuna wawe Raisa nawe aze akwicara iruhande, kuraho ako kantu, hanyuma nawe turaza kugira icyo tumubaza. Genda wicare, icara aho ngaho iruhande rwe. Hanyuma Lami, twarimo turavuga ikintu kibabaje, uhise wibuka, uhita ubabara, ariko narindimo kukubwira ngo nimukora neza, sibyo? Mukagira ibintu mwirinda, mugakorera Imana, ndabizeza yuko mama wanyu muzongera kumubona, sibyo? Abacu bose twabuze bapfuye bizeye tuzongera kubabona. So wari uvuze ngo ariko ngo ntabwo ngo ari vuba. Icyo gihe ntabwo tukizi,
sindi bukubwira ngo ni ukwezi ku umwaka uwu cyangwa itariki iyi, kuko Imana yarabiduhishe, yaravuze ngo iyo saha nta n'umwe abizi, ngo niyo yoba umwana w'Imana cyangwa abamarayika nabo ntibabizi, ngo kiretse Imana data gusa, sibyo? Ariko dufite ukwizera ko nanjye ubwanjye nzongera kumubona, namwe mukamubona, sibyo? Yego. Murumva mubyizeye? Yego. Hanyuma na Gayera nawe ndifuza ko yaza hagira umuntu umufatira umwana, kuko Gayera we afite umwana, hanyuma kugira ngo nawe aze, hari icyo nshaka kubabaza. Ariko by'umwihariko Gayera ataraza arami, hari abantu bahora bansabye bavuga ngo ni njyewe ngo natanze, ngo mama wanyu, ngo ni njyewe ngo namwishe. Njyewe nkorera Satani ku buryo natanga ibitambo rami uko nakuze munsi. Niki wababwira abakunzi ba Narada TV? Ikintu nababwira abakunzi ba Narada TV bariko badukurikirana, nababwira ati yuko atari wowe watanze ibitambo, kuko kuva kera tukuzi ukorera Imana, kandi kuva kera tukuzi Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza bitandukanye. Yego. Kandi ikindi naco nababwira ati umuntu apfa Gayera? hageze. Ngwino komeza. Umuntu apfa hageze, kandi umuntu apfa igihe ciwe gigeze. Yego. Ya ngira ngo abakunzi ba Narada TV badukurikiye ku isi yose barimwo barumva ubuhamya bw'abana banje. Genda wicare iruhande ya Ramiya. Raisa, muraho neza? Yego. Yesu ashimwe. Amen. Ahimbaze. Niki wabwira abakunzi ba Narada TV badukurikiye muri kano kanya? Ikintu nababwira cya mbere mbanje kubasuhuza mwese. Mu izina rya Yesu natwe turagushuhuje. Mu izina rya Yesu. Amen. Icyo mbabwiye muri aka kanya ni uko ndi umukobwa wa papa Bishop Pasteur Abel. Yego. Hama ikindi nacyo nkaba bamenyesha yuko twavuye i Burundi, kandi tuvuye i Burundi mu bintu bikomeye cyane. Nubwo twahuye n'ibibazo turi Burundi, ariko turashima yuko twageze kwa papa. Kandi turi Burundi igihe mama yaragwaye, aragwara cyane, kandi papa turizeye n'ahari hose mama ari mu ijuru, kandi turizeye ko tuzamubona. Yabonye ubugingo. Yabonye ubugingo budashira. Abantu basebya Pastor Bell ngo niwe ngo wamwishe, ngo niwe ngo wamutanze, niki wababwira? Ya papa n'umupasiteri akorera Imana, ni ukuri turibuka turi ni Burundi tukiri abana, papa yarigeze guhanurira aho bitaga mu Gatunguru amazi. Yarigeze guhanurira amazi ati amazi azaza menshi atere yica abantu nyene abica. Byarabaye ntibyabaye? Ibyo bintu byarabaye. Urakoze cyane. Yego. Witwa nde abakunzi ba Narada TV bumve uko witwa? Nitwa Raisa Nzayikorera. Nzayikorera Raisa. Twabonye na Gayera. Aha nibutse abakunzi ba Narada TV mu bana banje habuzemwo umwe wenyene w'umuhungu, aba bose ni abakobwa banje. Umukobwa mukuru yitwa Gayera harya. Gayera irindi witwa nde Gayera? Ibwira abakunzi ba Narada TV. Nitwa mu bisanzwe Irakoze Abigaila. Irakoze Abigaila. Bimeze bite amakuru yawe? Amakuru yanje manje gusuhuza abo kuri Narada TV. Ndanashimira Imana kuba yaremeye ko tubana n'umuvyeyi wacu Pastor Bishop Abel. Yego. Uyu mwanya turi kumwe nawe twishimye, ko waradubaye hafi, waradufashije no kuva i Burundi. Ntacyo ntagize. Ntacyo utakoze, ubu turi kumwe nawe turishimye pe. Mana iguhereza umugisha. Hanyuma turabona akantu mu gahanga, wabaye iki? Ahangaha nakoze impanuka. Wambwiye ngo wituye hasi muri dushe, wanyereye kubera amakaro, wanyereye uragwa hasi. Pole sana, reka tukubwire ngo pole sana, Imana yakurinze, ntacyo wabaye, aho ngaho urakira. Ntabwo Satani yareka kubarakarira nk'abakobwa ba Bishop Abel. Hanyuma bakunzi ba Narada TV mureba aba bakobwa batatu ba Bishop Abel,
gukorera Imana ni byiza cyane. Reka mbabwire ngo uyu ni umugisha ukomeye Imana yampaye. Rero abantu bitiranya Imana nuko batarayimenya. Gukorera Imana ni umugisha, ni byiza cyane. Gukorera Imana, umuririmbyi yaravuze ngo gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Hajya muzi kuririmba? Ngaho nimwikirize twumve, ngiye gutera muhite mwikiriza twumve ko muzi kuririmba. Gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Ayo mashyi ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Yo gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri gukorera Yesu ni umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi we. Umushinga ufite ishingiro, ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi. Amen. Noneho dusoza iki kiganiro, yego Rami, ni wowe twatangiranye, ni wowe ngiye kubaza. Niki abadukurikiye wumva babafasha nk'abana b'imfubyi uyu munsi mukeneye kwiga, mukeneye kubaho, mutagifite mama wanyu ariko mufite papa wanyu? Niki mwabasaba babafasha nk'abantu badukurikiye bakunda Pastor Abeli cyangwa se Bishop Abeli bagakunda n'abana b'imfubyi yasigaranye? Niki mwasaba abadukurikiye babafasha? Umunota umwe n'abandi mpite mbabaza. Jewe nk'icyo nabasaba bashobora kudufasha, badufasha tugashobora kwiga, tugasoza amashuri, Imana ko yabibahembera. Yego. Hama ikigira kabiri badufasha kugira ngo bakomeze kudushigikira kugira ngo dukume mu bugombe bw'Imana. Yego. Raisa, wowe niki wabwira abantu badukurikiye bazi neza ko muri imfubyi mukaba mufite papa wakoreye Imana, abantu bakundana Rada TV na Bishop Abeli namwe kandi babakunda? Niki babafasha? Ikintu nabasaba ko badufasha ni uko badufasha cyane cyane ku bikoresho nyine by'ishure. Yego. Kugira ngo nyine dushobore kwiga turangize amashuri. Nico. Mana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Hanyuma Abigayera, niki wasaba abantu badukurikiye by'umwihariko bari hirya no hino ku isi? Ikintu nosaba jewe bivanye nuko umuvyeyi wacu yitavye Imana, ntabwo nashoboye kurangiza amashuri. Yego. Nagarukiye mu mwaka wa 12. Ntabwo nashoje. Nosaba abantu bo kuri Rada TV nuko bomfasha bakampa igishoro nkabasha kwironderera ubuzima ndonderana n'ubwaba toya banje. Yego. Wowe ntabwo ushaka gukomeza kwiga? Oya. Wowe ushaka gukora kugira ngo uje ufasha barumuna bawe? Yego, nobafasha mu kintu kanaka, icyo babuze ngifite nkakibarose. Ya bari kubyumva. Imana yo mu ijuru ni guhereza umugisha, ni icifuzo cyiza. Reka nibutse bakunzi ba Rada TV, uyu Irakoze Abigayera afite umwana w'imyaka 2
cyangwa se ngira ngo ni nk'imyaka 2 n'amezi 5. Rero yumva ko kwiga kugera ubu ntacyo bikimumariye, afite barumuna be badafite mama wabo. Yumvaga yacuruza hanyuma agafasha gutunga barumuna be, cyane cyane ko mubizi neza yuko kenshi mba ntahari, nagiye mu ivugabutumwa, ndi hirya no hino, wenda hari ibyo bakenera ntari hafi, ibintu nk'ibyo. Nacyo ni igitekerezo cyiza. Bakunzi ba Narara TV, ndabizi neza murankunda, kandi benshi si uburyarya, ndabizi neza ko munkunda nk'uko muhora muvuga ati Pastor Berry, Bishop Berry, turagukunda. Ku by'ukuri ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Aba bana mukwiye kumfasha kugira ngo babashe kubaho neza, bibagirwe agahinda k'umubyeyi wabo, kandi hariho abatangiye kubikora. Turabashimira cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hari abantu mbona ngira gutya Rami, nkabona bashize ibihumbi 10 kuri telefone yanjye, nkabona bandungikiye $100, $50. Abo bantu niki wababwira Rami bahora babikora? Namwe mwansaba amamega, mwansaba ko mukeneye iki niki, mukabona ndakibahaye ariko ntimumenye aho bituruka. Njyewe nkorera Imana. Abantu rero mbwiriza nsengera nibo bahora babikora. Abantu babikora niki wabasabira Ramiya? Ikintu nabasabira abantu babikora, nabasabira nuko Imana yabahezagira, ikabahezagira, ikabaha ico bifuza mutima yabo, ikabaronsa ibintu byose ndetse bakeneye, ikabaha n'ubuzima bwiza bakiri no muri ino si. No ku munsi wabo Imana ikazabaha iherezo ryiza. Imana izabahe iherezo ryiza. Ubasabiye ikintu kiruta amamodoka n'amazu n'ibindi byose n'amafaranga, kuko ibindi byose bizashira, ariko iyo bishize ikintu kiba gikenewe ni iherezo ryiza. Rero ubasabiye neza, Imana iguha umugisha. Rayi, wowe niki wabasabira dusoza iki kiganiro tugana ku musozo? Ikintu mbasabira ni uko Imana yabahesha umugisha mwinshi utagabanije cyane, Yego, kandi Imana ikazabaha n'iherezo ryiza. Aleluya. Imana ibakubire inshuro 100 bakiri ku isi, nyuma izabahe n'iherezo ryiza. Abigayira, niki wabasabira? jewe ikintu numva nabasabira, Imana ibaha umugisha, ibasubirize pe aho bakura, Yego. Imana ihongerere, bashishikare kwamana ibyo bazogumana n'ibyo batanga, Yego. kandi Imana izibahe kuzogira iherezo ryiza. Ngaho suhuza abantu wasize mu Burundi, abo mwiganye, abo mwakuranye, niki wababwira? Uwo mwanya ikintu bishimira ndababwira, byiza cyane kuba ndi kumwe n'umubyeyi wacu, Yego. Bishop Berry. Suhuza abantu wasizeyo, basuhuze, ubavuge mu mazina kuko bazareba iki kiganiro. Ndasuhuje Berize, ndasuhuje Gilbert, ndasuhuje Rangwida, ndasuhuje Janine, ndasuhuje ba Howard, Yego. ndasuhuje ba Everine, ndasuhuje ba Odeta, Yego. ndasuhuje umuryango wose, ndetse Batanazi, ba Sikariyo, bose ndabasuhuje, ba Duniya, ba Jamari, bose murabasuhuje. turabasuhuje rwose. Nanjye ndabasuhuje. Hanyuma Ramiya, wowe usuhuje nde? Ndasuhuje Kevin, ndasuhuje Lewi, Yego. ndasuhuje Batanazi, ndasuhuje Mama Beni, ndasuhuje Mama Princesse, ndasuhuje na Princesse na Bernice, ndasuhuje na Papa Mary, ndasuhuje na ba Mary bose, Yego. ndasuhuje n'abo twiganaga ba Marlene, barajabu, ndasuhuje benshi rwose, ndasuhuje n'abagize ico bamarira ndi mu Burundi. Jamari kutamushuhuje? Nawe nyine ndamusuhuje. Duniya? Na famiye yose ndayisuhuje. Urakoze. Bose ndabasuhuje. Amen. Raisa, wewe ushuhuje nde? Ndasuhuje abo twiganye, ndasuhuje Emeline, ndasuhuje Pasi, Yego. ndasuhuje Kevin, ndasuhuje n'abo mu muryango, Yego. ndasuhuje Rangwida, ndasuhuje Berize, ndasuhuje Tanazi, ndasuhuje Sikariyo, Isa, ndasuhuje na Duniya, Yego. na Jean Marie, na Barewi, Yego. bose
ndabasuhuje suhuje na mama princesse na princesse. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha, nanjye abo mushuhuje ndabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda kuri Narada TV. Kandi nk'uko mubireba imbere ya kamera hari Nzayikorera Raissa, Uwineza Lamia na Irakoze Gayera. Nabicuritse nari kubanziriza kuri mukuru, ahabanza umukobwa mubona wa rineti umupira w'umweru yitwa Irakoze Gayera, uwa kabiri ni Uwineza Lamia yambaye umupira w'umukara na rineti nziza cyane. Hakurikira uwa gatatu yitwa Nzayikorera Raissa yambaye umupira w'umuhondo. Inyuma ya kamera hari papa wabo Bishop Buhungu Abeli. Amahoro y'Imana abane namwe, mwari mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi yose, abari mu Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi, u Rwanda, Ubugande, Kenya, Sudani, umugabane wa Afrika muri rusange, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Amerika state zose muherereyemo, i Washington DC, za Texas, Canada, hano muri Sweden, Ububirigi, Ubufaransa, mwese Australia n'ahandi. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao, keep watch.